بله ببونه هاتنا پاپا فرانسیس بو عراقی و هریما کردستان ما خواستم بالی بکشینن سر پرسکریکن کریستیانین لباکور کردستان تماشوان نیجا هر چقاس وکه ما گوت گلک جوان یانجی اوین کو ارتودکسن نسر به کنیسه کاتولیکی ونه لی دیساجی پرانیاوان هما بیجه همان پرسکریکن وان هنه میوانی مج آمده بریس هوفانس گافور اوهانیان ریفبری وقفه دیرا سورب گراگوس یا ارمنیان جوی باجاره باکوری کردستان لگل میادم باش بریس. است خوازم یک سرم ج سردانا پاپا فرانسیس دست پی بکن. پاپا فرانسیس نهال عراقیه سبته هریما کردستانه. اون هیویه که چاوا جوی سردانه دکن. است خوازم هنک چند گوتنا بیجم. جبوی پاپا هاتنا پاپا عراق و کردستان الگوری ما زعم مهمه یعنی اما چون نزدیکی 30 سال وکا کو ام تفزانن العراق عولی شر ایران و عراق بو پشتا نقدیا و شر دنیا دست بکرو و شر و تفچون قد نقدیا العراق نقدایا پشتی کو نقدیا تابی خلق کل عراق دجین اگر اول، اگر خلق، اگر باوری، اگر کی هبن تفجوه zarar editine. Evet şu 30 sal em tev binin ko çıka zarar te editin, çıka insan hatne kuştun. Ez baverim Papa Francis he nute Irak'e, ev ya zah mühime. Çünkü Papa Francis uka ko em tev zan dünyaya da kişilik, şahsiyete ka zah mühime, zah kıymeta heye. Hem ceale dini ve hem ceale bu avak dine tev kıymetavi heye. Jberwe ez baverim hatınavi ve zah kıymet. Çünkü ez tişteki becim dora 10,000 da 20 sal beri 20-25 sal beri mesela lüvedere li Irak'e nüfusa Irak'e dora 6 Hristiyan hebun. Evci milyona kuniv insan dikir. Bervan ko şarra o bervan tevçuna tevda gelek insan irotinin ev milyon kuniv insan ez baverim 250-300 insan ancak mane le Irak'e tev. Jberwe ez baverim tamamı insaniyete zarar jedbine ama vakal her deri zafi mesela embejin Hristiyan oledin embejin dünya hindik kibin ev daha zaftır zarar dibinin dibirdaji disa gele Hristiyan daha zaftır zarar dit ya milyon ekonomi. بله برز و بحثا هجماری کر و بحثا هجماری کر راسته بری میلیون و نیوک بون 2,400,000 هبون ده حشته و هفتان ده 2030 کم بون دا کتن میلیون و نیوکی 2013 هینا کم تربو بون 350,000 یعنی بری شر داعش پشتی شر داعش جی هجمار هاتا گوهرتم بونه 300,000 جوان 300,000 جی ام دکارم بیجن 250 حتی 280,000 لهریما کردستان لکرکوک و لدشتا نینوای بون اف یک چه نشان ده گلو دخوازه اف یک چج مره ببیجه او تمام کریستیانن کو نکاری بون لدوره دی بجین لهریما کردستان لسر آخا کردستانه هم لباکور هم جیل باشور دکارم با اشتی و آرامی بجین سدم آویه که هون چاوا دبینن Ez baverim sedem aveye ki خولیا کردستان حکومت کردستان yerel a bci ko avabue jvi avayra mesela dina embejin ekonomi Müslümanın juan rahne kidin tolerans و hoşgörüye wan zaftır ez bavertkim xod kanuni xoda çekirne hem hakkı zaman danawan hakkı em be parlamentoy temsiliyete danawan hak jberwi avay evya bur ve tegredane ko hükümeta Kürdistan jvira zaf daha şiare zaf daha bu ujdane jberwi ez bavertkim ev hawqa zaf lwedere ev mafin kulli virhane brez jiboy kesin ne Müslüman belki ev mafi kulli virhane el herima Kürdistan evin ha web xoji bahsekir le bakure Kürdistan le Türkiye jiboy kesin ne Müslüman gayri Müslim jwara dibejin hene heman maf hûn bi xwe dikarin ji wan mafan sûdê wergirin? Li vê derê li Tirkiye? Belê.
Türkiye yani Türkiye jî mesela Hristiyan hene mesela Yahudi jî hene o Rum jî hene ama ew zaf kêm bûne yani hema bê en zaf Ermenîne ew jî ez bawer dikim dora 7-8 hezar kesin li Türkiye tevmane Rum yani 1500-10,000 ancak hene belki Yahudi hewqa jî tinin yani Türkiye gelek xarabtir yani daha zaf çûne derva o verhasıl mesele dine hatine serêwan ev jî tê nîşan dide ki hikûmet û o îdare hikûmetê mihîm e ev jî gorî ku em bêjin Kurdistana Iraqê weka ku berê jî vêga min got ez wisa difikirim ku hinekî din baş li wan dirênin hinekî din xweşgorî mesela weka mesela Daişê ku çê nebûwa belkî daha zaftir jî hebûna ji ber ez bi wir vagirê didim yani ez bawer dikim ji ber wê ye yani mesela ziman de çawa ye mesela parastina ziman çand û kultur û dîrokê de mesela li vir li Herêma Kurdistanê tamamê van pêkhateyên olî çi Suryan bin çi Ermen bin çi ewên din bin bi zimanê xwe dikarin bixwînin li dibistanan bernameyên wa taybet bi zimanê wan dîrok û çanda wa ye li Tirkiye hûn dikarin heman tiştî bibînin ji bo we ew maf hene weke nimûne hûn Ermenî ne mesela hûn dikarin bi zimanê xwe bêne perwerdekirin bernameya we ya li dibistanan taybet bû we be Ez evha bêjim li Türkiye ew keka wiha ye yani wextê ku Lozan ewka Lozanê çêbûye wî çaxê heqek ji gayrîmûslim ewka Ermenî û Yahudî falan kîbin ji wan re heqek çêkirine ku zivistana xwe da zimanê xwe zimana dayîkê eğitimî û mekteba xwe bixwînin ama masrefa xwe û tiştê xwe perê xwe ewkê xwe tev cemaat dide yani dewlet nade wiya ama cemaat weka mektebê taybet bifikire yani tiştekî wisa çêbûye ama zimanê xwe ew jî em bên ji bo Ermeniya ez dikarim wiha jî bêjim li temamê Tirkiye 8,000 Ermenî eger hebin ji sedî not û 8 not û ne tev li Stenbolê ne li temamê Anatolyayê Tirkiye zaf gelek kêm hejmar mesela Diyarbekir ame zaf hejmar jî kêm e û dibistan jî tune ye ew îmkan jî tune ye ama weka kom gol êkol Stenbolê ne hem bi mektebê xwe û taybet bi ziman dikarin hîn bibin ama masrefa xwe û perê xwe û çi ewka wan hebe cemaata Ermeniya dipirsa mal û milkan de jî pirsgirêk hebû ji bo wan kesên nemisliman bi taybetî milkiyeta kenîse û manastirên we di destê Wezareta Diyanetê de ye heta niha jî ew pirsgirêk nehatiye çareserkirin gotûbêj û nakokî li ser berdewamin hîna heye ew pirsgirêk yani milkiyeta manastir û kenîseyên we heta niha jî girêdayî Wezareta Diyaneta Tirkiyeyê Belê dîsa wisa ye rast e dîsa wisa ye mesela em bên kilîse û tedî papazê kilîseyê ku dîn görevliyê dîn e wana masrafa wan ji dîsa cemaat dide yani li Tirkiye wisa ye yani ama li Diyanetê weka ku hûn jî zanin Diyanet tedî tev ku dîn ew dikin mesela em bêjin malê camiya êkol camiya dixebtin tev Diyanet maaşê wan de ama kilîsa maaş û tiştek masraf qet nayê dan dîsa tev cemaat ji berîka xwe di nava xwe de didin hev û ew dikin Belê birêz em bêne ser mesela şerê Daişê hûn dizanin zirar û ziyaneke mezin gihan de wê bi hevra jiyanê yani ew tevna civakî têk bir du kenîse li Musilê şewtan çil û du kenîse li Musilê şewtan din xera kirin çil û sê kenîse bi giştî li deşta Neynewayê xera kirin gelek kes koçber bûn bi taybetî Krîstiyan 138,000 ciwan hatin Herêma Kurdistanê pazde ji sedî yani sedî pazdeyên wan li Herêma Kurdistanê mane kêm kes vegeriyan hinek ji wan jî derketin derveyî Herêma Kurdistan hatina papa dikare wiha bike ku êdî Krîstiyan ji vê deverê koçber nebin dernekevin li ser axa xwe li Kurdistanê bijîn
Yani الگوری باوریا من هاتنا پاپا وکاکو دستپیک دا جیمگو وکاکو دستپیک دا جیمگو هاتنا پاپا زام مهمه از باورم جبو آشیتیه و جبو براتیه و جبو کو انسان نه کشتن جاره که اویا و زح فیداوی هبه از بسا باورم از باورم ملت خریستیان جی اکولوری دجین و هنه کی دن بخو باورن هنه کی دن çünkü Papa vakakum despeke da jigo şahsiyete kaza mühime. Bala dünyayı ji zavd kişanda servedere. Yani gavi ko Papa lvedere ve bala dünyayı tevl servure. Ez bawerim ve feyda ve zavd çevvel ji Hristiyani ve raji ve hem ji boy mana ve hem ji boy jiyana xol lvedere berdevam bikin. O hem ji boy ko jur neçin ez bawerkim ev hatına Papa zavd kıymete o zavd ji mühime yani. از جاره کدن به سر پرسکریکن کریستیانین ل باکوری کردستانی مثلا دو وزارت دیانت ده وزارت دیانت ترکیه ده نونرین اولو باورین جدا نینن بقاسی کوز دزانم هون چاوا پرسکریکن خو دگینن بردستین رایدار و برپرسین حکومت و ریوبریه نونرین و هنه دناوا وزارت اولی ده وزارت دیانت ده لهرما كردستان هنا مثلا نونري حمو اولو باوريان هنا يعني هجمارك زيده يا اولو باوريان جدا هنا نونري تواجد نافا وزارة ديانت ده هيا برسكريكين خود دكارم بوي رنگي گوتو بيش بكن چاره سر بكن ريوبري اوان بتايبت هيا لجموة لتركيا فيك هيا نا ev yektine ev yektine le diyanete da Müslüman tene kabtin kabatkare vanu o nunere vanu ver hasıl ekotuşkun tev Müslüman Hristiyan din edna kestinena. Bale livra Mesihyan heye Azerdeştiyan heye ezdiyan heye Kurdên ezdi و تمام پکاتین دنجی دکارن یعنی ریوبریین وان دناوا وزارت دیانت اوقاف ده تایبتن و داخوازا تشتکی وها نکریه تجاری؟ Yani daxwaz gelek cara tên kirin hatine çêkirin. Daxwazî gelek cara hatine çêkirin ama li gorî sîstema Türkiye û îro tiştekî wisa rêkî wisa naye dan yani ji ew kere daxwazî bi tenê têr nake yani. بله لهرما کردستان 240 دیر هنه 240 کنیسه هنه همو جی دکارن یعنی آزادن دولت آلی کاری آوان دکه پشتگیری آوان دکه تمام پرورده و برنامه وان جی تایبت بوانه ما بس تامن جو آزادیه اوه کس نکاره دستکاری دکارو باری وان ده بکه لترکیه دماز بیجم ترکیه باکوری کردستان جیته ده لجبر کو اداره یک اداره یا دولت از بیجم ترکیه اف مافو آزادی و د عالی دین د عالی باوریه ده هنه چند کنیسه هنه ناها چند کنیسه و دیر هنه بگشتی لگشتیه ترکیه بله وكاكم جو بهجمار خلق خريستيان ان هري زعف ارمنينه الجوري ارمنياز بيجم يعني تمام كليسه ميكو وكري هنا لاسطنبول هنا لاسطنبول هنا لفيدر الباكور واندرا مثلا دياربكر از دياربكر بيجم مثلا چند حب كليسه هنا كليسه كي كلدانيه هي يكا سوريانيه هي o yek jî protestana heye çar heb jî kilîse Ermeniya hene ama yek vekirî bû ew jî vêgam temîr kin tedî 2015 da ew şer û ew çêbû ew jî zirarê zav dîtibû vêga dewlet temîr dike deheb jî deheb kilîse yek ya Katolik Ermeniye Katolik o yek jî protestanê Ermenî kilîse hene ama ji ber ku dewletê tapuya wan û ew ka wan îdare destê dewletê de ew ka îşê ki îşleva kilîsê nabîne yani nek kilîsen îşê kilîsê nabîne. Akok îşê kilîsê dî
ama o Ermeni Surgiragos Ermeni kilisesiye ev jivega tamir dibe gave o kada ve uçaki kilise oke. Yani uçaki se kilise, çar kilise Diyarbakır hene o habek jil evke heye. Kayseri heye Ermeni yaz beji. Beli beli. O tedil waneji Surpxaç kilisesi ev nava bahare. Fakat evji idara ve usavka müzet şkolinin sale rojek tane ibadet bir kilisete işkirin ve kidnetinin. Beli brez ohanyan est xwazim tu li gel min bimîne em ên ha raporekê bînin ser ekrana Rûda wê tu jî lê temaşeke gelekî balkêşe. Belê ev çîroka wê malbatê bû bi taybetî ew Kurdên ku di dema xwe de Ermenî ji qirkirinê xilas kirine birêz ohanyan. Te guhdayê de balkêş bû. Belê birêz dengê min gihîşte te? Min got ev yek ji wan çîroka ye bêguman gelek çîrokên wiha hene. Balkêş bû bo te? Belê, belê. Belê, ez ê vegerim ser mesela Krîstiyanên li Kurdistanê. Pêwendiyê we li gel Kurdan çawan e li Kurdistanê. Mebesta min Bakurê Kurdistanê ye. Dengê min xuya bi durustî nagîje. Min got pêwendiya we weke Krîstiyan li Kurdistanê, li Bakurê Kurdistan li gel Kurdan çawa ye. Dewlet li aliyekî we behs kir yani ew azadiyên we bi rastî heta radeyekê sînordarkirîne lê hûn di nava Kurda de dijîn. Hûn û Kurd çawa li hev dikin? Yani tekiliya me Kurda hergav baş e. Van salê dawiyê tiştekî ew tune yani em bêjin mesela 5-6 sal berê ew şer û tevçûn çêbû dîsa ji me re tiştek ewk nebûye. Vî 20 salî em bê 20 sal 25 sal e tekilî gelek xurt e gelek germ e. Kes ka berê zirar nade mesela Hrîstiyana Ermeniya falan ji ber wî awayî piskirêk zahtine bi rastî. Ez dixwazim wê yekê jî bipirsim mesela ji bo pêşwaziya Papa Francis Krîstiyan ji deverên din jî hatine hewlêrê. Hûn agahdar in haya we jê heye kes ji Bakurê Kurdistanê ji Krîstiyanên Bakurê Kurdistan hatiye hewlêr ji bo pêşwazîkirinê? Vallahi weka ku ez zanim kî hatiye ez nizanim hayam jê tune em Ermenî kes natiye ez karim wiya bêjim. Belê. Belê gelekî spas birêz Hovannes Gavur Ohanyan rêveberê Weqfa Dêra Surgiragos ya Ermeniyan ji bajarê Amedê mêvanê me bû zor spas. Ez jî spasiya xwe dixwazim mala me bi sağ bî spas. Serçava.